Fajar Studio Kampire, jangan lupa like dan subscribe ya bosku. Fajar Studio Kampire, jangan lupa like dan subscribe ya bosku.
orang masa masih lewat kale siaga etan tong sitonian siaga etan tong siapa saya
soni Bupapa daka olo-kolo Urai pale limamu pale kajemu sidai si sele kemari watak kaleku iya robate limamu makam mandiri hatiku menjadi sesekali urai pale limamu pale kajemu sidai si sale kemari watak kaleku urai pale limamu pale kajemu sidai si sele kemari watak kaleku
jata turus siwi si mata gaya mi bawa natele amma nolak kemu nasilaku makun rai lain ari ngerela loki coba dorong janda engkau beli bola tuh liwat dan gayana macelak papito ngaliwat dan mana iya mitulina tungkah laki di laukana ceritai jana tawe ceritai jana beli bola iya sama ngini tai roma belum maka putih tanpa nama kabolo cekona liwat lande putih raci kemi palen maka soli bedana naik remi palen ada silap pamit salah mubali yang ngapala limamu siriku di tengah tawe gai mu palesuk cai muri aleku Ya boleh dikasih lampunya jadi biar siapa lihat nontonnya kan gimana galaunya. ati jauh to di mapedi hutang mai si mula mapak dua Apa? di tengah tawe gai upah langsung cai muri aleku bulan nawi macen nilade utun rumah elok watepa ubaliwi papo jemu wasap nene cengkayakku magi mulai seriwi kamu pikiri kibetiku ubah dua temu salai agak guna uparada hati mapujiku lebih Enggak nangis kok. Udah habis air matanya. hati
dikasih nih. Mubah. Sakit banget. Makin mulai seri, temu pikir iki pediku. Bupak dua temu sarai, agak guna buparada hati apa diku. Lebih ni Nakulena tak bagi hatimu, mapiara ki bungari mondriku. Hidik napi rasanya menang, iya nama toto saranyawa. Limbani hati tak rilainge, teguh sanai pediri capakna. Riwetu mulolongan ni, wae cino trialeku. Pateku maka tenima sei magina idile seriwi. Pedia timi papa walana ampe deceku si teti paseng rekuridi temui ngeran temu variati. Lembani hati tak rilainge, teku sanai pediri capakna. Riwetu mulolongan ni, wae cino
bagina idik leseriwi pediatimi papa walana ampe deceku si tetik paseng ngerekuk ri